Les éditions Khalaf présentent le nouvel album de Mzian Beldi. Spécialement pour vos fêtes, Mzian Beldi. L'album 100% fête, Mzian Beldi. L'album est disponible dans les bacs. Cherchez l'album chez vos disquaires. Achetez l'album, il est disponible. Mzian Beldi, le nouvel album. Mzian Beldi, l'album 2017. يا صيفة وخيل خالو ذي حقار ثايل وياس زلن ويسلق دار تشفث فكي ضداول وريلي الغضار Mzian Beldi, spécialement pour vos fêtes. يخفي في يسمى وننسان أي حملة غثني دبذرا أتصف اللي ويعثفان يا عزيزي ذباب يما يخفي في اسمه وننسان Disponible dans les bacs, Mzian Beldi. أتصف اللي ويعثفان يا عزيزي ذباب يما